Nehemia I te pene pai. Te tai ara te ati Iuta I te mea wariro e amutarahau. Te ie te maut atai ta rato mau wahine I whahapa mai to rato mau tae I te ati Iuta. Ua prau mai raho I vetai, e rawera he mātou, ta mātou tamari, te tamarua I te tamahine, no rato ta mātou titona, e noa ai a amu mātou e iaura. E wana o mai hoi e taipai. Wariro to mātou ne whenua te tarahau. E ta mātou mau ovine, e to mātou mau whare, e noa ai ta mātou titona I te o enei. E wana o mai ra te taipai. Ua tip e mātou I te moni to mātou mau whenua, e ta mātou mau ovine, e ta o au whauna te ari. E inaha ho e o mātou he te to mātou mau tae, e ta mātou mau tamari, mai ta rato atu ara mau tamari. E inaha, te ie mātou, a whaariro I ta mātou mau tamaro I te mau tamahine e ta vini. E wariro mau aho I ta mātou mau tamahine e ta vini te ine ia, e ore hoi e te ea mātou ia whaora. Wariro hoi to mātou whenua e ta mātou mau ovine te ia vetai e. I te a era vau I ta rato parau whahapa, riri roa era vau. Wa imi hora vau I te rawea, o au I atura vau I te whia rarahai e te mautawana, e wana o atura vau I rato. Te titauna o to I te ho'o, o tau atua I to o to mautae. Wa o puai hora vau I te tai amuir arahai e rato. Wa prau atura vau I rato. Wa ho'o whaahuhia e tatou to tatou mautae ati Iuta. Te ho'o hia atu I te e tene, mai te ti eia tatou ia ho'o. E ho'o whaahua nei hoi o tō I to o tō mautae I te e tene a. E roto ia tatou I ho nei a nei ratou ho'o ai. Wa mamu noi hora ratou aore I prau mai. Wa prau atura vau. E ere I te prau mai te eita o tō I ravena. E ita e te eia o tō ia mata ui to tatou atua. O I wha ino mai te mau e tene ta tatou mau enemia tatou. O vau atu ahoi e tō ura mau tae e tā umau tawini. E ti atua ia ti tau atu I te moni e te titona I ratou. E whaaru e na tatou I taua peu ho o nei. E whaahu ina o tau I te ene mhana I tō ratou whenua. E ta ratou mau ovine, e ta ratou mau o orive, e tō ratou mau whare. E te tei tuf ai na tuf aho e hane rei te moni, e te titona, e te hinu, e te waina ta o tui tito I ratoura. Ua promeira ratou, e whaaho I mātou, e ore mātou I titau whaaho atu I tā ratou. E nā reira mātou I tā o I prau maina. Ua prau atura vau I te whea tahua, e ua tu vau I te tapu I ratou, e haapa o ratou I taua praura. Ua uewe I hora vau I tā u ahu, e ua prau atura vau, ia nārera mai te atua I te wewe I te tātātua I tōna utua whare e tāna ohipa, te I ore I haapa o I taua prau nei. Ia nārera hia o ia I te wewe e ia nene I hia atu I rāpai. Ua prau atua maira te amuir atua, amene, e ua haamai te ia Jehova, e ua haapa o atura te tātai taua prau. E mai te anu tau mai ia I haapa o hia e iau nei e tāwana no rato I te whenuara o Iuta, mai te matahitita au maira. E tānoa e rei te matahitita au e hoi ahuru e mapiti te hau I te arira, ia ara te hāta teta. Hoi ahuru mapiti te matahiti, ai ta vau e ta umau te e atua I amui te maa te tāwana. Aria te mau tāwana I muta ai hora, warawea rato I ta te tata I te pāne e te waina e piti ta au te tera ario. E waf ahepo atua te mau tāwini no rato I te mau tata. Aitara vau I nā reira no te mea te mataura vau I te atua. E warawe tā mau hoi au I te ine patu, aore hoi mātou I ho I te o. I putu mai ai tō ura mau tawini I te wahi uhipa. Ho e hoi hanere e pai ahuru ati Iuta, e te whia tawana I tāu amura a maa, te tātura te haere mai a mātou no te mau etene I piha I maira. Ho e hoi pua atoro e te mamoe mai tai e ono I haap ohia nā uno te mahana ho e. E te moa atu aho I te rawe atu ar a nāu. E waru I ahuruan era, e waina ia, e rawe hei te huru I te hopoir a mai te waira ara.
E ai ta vau i ti tau atuita te tawanara no te mea a tirahe to tau o whiane. E haaman o mai te mai e tā ua tuai, mai tā uhoi I rave I te ene mo ata. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.